tun chu ma chuan ni jan in khel result sang tele tukin zinga in khel Inter Miami result le be bom sang te kan soi kai don ani ni jan khan Europa tual chung lik sang khel chun zomania chung zinga langsar zuala chuan Italia Football League Sangber Serie A AC Milan in sikhat fain an mi khwal Lazio an neya golom chun hi minisom nga pakhanna Portuguese forward Rafael Leo khungania Juventus in an mi khwal Cagliari gol ni gol khatin an ne boka Juventus gol ni te hi Kenan Ildi sakhung te niin Cagliari hian minisom ni parukna Esposito mangin gol khat an khung ve boka Cagliari hian sikhat fai ma an hroi nuwa Juventus hian Turkish rol thar duam gol ni khung mangin an le thalani Genoa in an mi khwal Hellas Verona gol ni gol khatin an ne boka Udinese point Parma khelmola signifya chakin point thum an lo chuak ti hian Serie A season kalmeka te bula AC Milan hen khelsom pathuma point samni pariat nain point khata sang chungin man hroi meka panina Roma hian khel khata khel tlem chungin point samni pasari an neya pathumna champion line Napoli in khelsom pahnia tang vekin point samni panga an neya palina Inter Milan point khelsom pahnia tang vekin point samni palian neya Bologna point khelsom pahnia point samni palian nei Como hian khelsom pathuma tangin point samni pali an nei mek boka Juventus in khelsom pathuma tangin point samni pathum an nei vele ta bok nen Serie A team samni in elna atangin te bula pakhatna tanga pasarina te hi point samni pare le point samni pathum china omte vek an nia ankar azim le Germania Football League Sangber Bundesliga po khelchun zom ni in Werder Bremen le an mi khwal konte gol khat ve ve khungin ani ne to ka Hayden Haymin khwalmola Union Berlin gol ni gol khata nein Hoffenheim Haymin sithum fain Augsburg an ne bokani German club langsar jinga Leverkusen in Borussia Dortmund an mi khwala gol thum lutin minisamli pakhana Dortmund hian Anselmino mangin ma an ruaya second half minisom ruk pangana Karim Adeyemi an khung belin mi khwal team Dortmund hian signify ma an ruai nuwa minisom ret pathumna mual nei tu Leverkusen hian kofane mangin gol khat an khung velea heminu hian gol dang lu bel ta lo thungin mual nei tu Leverkusen hian Tlawm Borussia Dortmund hi gol ni gol khatin an chak Bundesliga champion lai le season kalmek Bundesliga la Tlawm ye lo om chun Bayern Munich in an mi khwal FC St Pauli gol thum gol khatin an ne boka he match hian St Pauli hian gol khung ma sain minute rukna hunton ji mangin man ruaya ma se Bayern hian gol thuma chang le din minute samli palina Dortmund player thin Guerrero mangin an sipuran suta heminu hian gol dang du bel theilok lovin anin he tok maidon ni na lang mana Bayern hian amoran bok fu hlei theilo ma se additional time mangtang ka in minisom ko pathumna Luis Diazan gol ni gol khata ma an troina gol khunga minisom ko pasarina Nicolas Jackson Chelsea player lona an ho mangin an gol thumna an khung zui leya Bayern hian additional time gol ni an khung mangtang ka in gol thum gol khatin FC St Pauli hi an le thalta ani ti hian Germania Football League Sangber Bundesliga Bayern Munich hian khelsom pahnia tumsom pakhat chakin tum khat don neya la Tlawm ye lavin point samthum pali an nei meka point riatin ma an hroi fal mek pahnina RB Leipzig in khelsom pahnia point samni parukan neya pathumna Borussia Dortmund in khelsom pahnia point samni panga an nei ve mek boka Leverkusen hian khelsom pahnia point samni pathum an nei bokani Spain Football League Sangber La Liga Mallorca le an mi khwal Osasuna gol ni ve ve khungai ne tokin Athletic Bilbao in khwalmola Levante sinhi final neya heibaka hian La Liga club langsarin lana Atletico Madrid in an mi khwal Real Oviedo sinhi final neya he match hian Norway striker Alexander Sørloth gol ni khungin minisom parukna le minisom ni parukna gol khunga he gol ni manghen Atletico Madrid hian point thum an lo chuak La Liga champion lai Barcelona in an mi khwal Alaves gol thum gol khadin an neya he match hian minute khatna Alaves hian Ibanez mangin ma an hruai nga la mi khwal team hian ma hruai ma le ma sela Barca hian gol thum min an chang le ta minute riat na Lamin Yamal manga an sipur sutin minute samni parukna Dani Olmo mangin ma an hruai velea hemenu hian gol dang khung bel theilok lo ma sela additional time minute sam ko pathumna Dani Olmo mangbokin an gol thumna an khunga Barcelona hian golan chuam ma saknuwa gol thum gol khatin an mi khwal Alaves hian le thala point thum hlutak an hlo chuak ta ani ti hian La Liga season kalmeka Barcelona hian khelsom palia point samthum pali nein te bula ma an hroi meka panina Real Madrid hian khelsom pathuma point samthum pani an neya Real Madrid hi zan ina anin London an chak chuan Barcelona le pelin te bula ma an hruayang Real Madrid hian draw result an nei ni ero chuan Barcelona hian ma an hruai tlang don ani
pathumna Atletico Madrid omin point somthum pakhat an nei mek boka Barcelona Real Madrid le Atletico Madrid te hian champion in base seina an nei lian zui ta zel France Football League Sangber League 1 na Marseille le an mi khwal Toulouse te gol ni ve ve khungai hne tokin Paris FC le Auxerre te po gol khat ve ve khungin anin hne toka champion lai PSG ero an Tlawm thung League 1 champion lai PSG hi Monaco khelmola an leng luta gol khat lutin golam chun hi minute samruk parian na a Monaco in Liverpool atanga an lak lu Takumi Minamino khung ania Japan player gol khung manghian Monaco hian point thum hlutak an hlo chuak he match hian Monaco player an player poi moni bok kerar minute samrian na red card a choya wangin no chua ania PSG hian hun top don haya player tamzokin khel Marcela gol khung theita chuang lovin point hlo chuak zo lovin Monaco khelmol an chua san ani ti hian France Football League Sangber League 1 a champion lai PSG hian Tlawm Marcela khelsom palia point samthum nain ma an hroi chun zom ta zela panina Marcel omin khelsom palia point somni pakwa an neya pathumna Messi-a'n khelsom pathuma point somni pariat an nei mek awangin Messi an khelma baka an chakani chuan khelin zata PSG le Pelin point khatin ma an hroi theidon ani nizana vek hian English Premier League po khel chun zom ni in heta hian Sunderland in an mi khwal Bournemouth gol thum gol nin an neya gol nga luna match hian mi khwal team Bournemouth hian ministerina a atli mangin ma an hruaya minisong pangana Adams manga khung belin sini fain ma an hruai masa a ma se kai thar team Sunderland hian minisam thumna Leafy penalty goal mangin an sipuran shoot thena minute somli parungna Traore manga an sipur shoot zawin minute samruk pakwana Broby mangin an goal thumna an khung zui le a heminu hian goal nang lubel talovin additional time minute samko parungna Bournemouth player Kukan red card a choi thunga Sunderland hian goal ni an chuam masang nuwa goal thum goal ni in Bournemouth hi an le thala point thum hlutak an hlo chuak Brentford point an mi khwal Burnley goal thum goal khatin an neya he match hian goal alu theilok lova hun top don haya goali lai alu thung mini samret pakhana goal ma saber penalty atangin Brentford striker Thiago ana khunga minute samret pangana Burnley hian Fleming a penalty goal mangin an shoot vele he minulak mini samret parukna Brentford tan Thiago pokina khung bela additional time minute samko panina a watara an Brentford tan an goal thumna khung zui lein minute samret pakhanna atanga minute samko panina thlengin goal luta goali lai lutin Brentford hi goal thum goal khatin an chakta ani Merseyside club Everton an mi khwal Newcastle laka an Tlawm thunga he match hian in khel an tan deuh chi atiin minute khanna Newcastle hian Malik Theo mangin ma an hruai ngala German center back hian corner atanga ball kal ataulut minute samni pangana Lewis Miley a Newcastle tan akhung zui leya Newcastle goal bo ana a an attack na takatanga ball per changtu Miley hian penalty area chung chi chi atangin apet gola Everton goalkeeper Pickford an akap kara achua peka aben per tumdan adik lo wang ani pakhat boka akap kara abeng sot lutani minute somli pangana Newcastle bokin goal khung bel lein an counter attack thatak kara Everton tlar nung pher kan muwa Elanga an tluchunga ball pet lui sham shamin Nick Vultemate na changa goalkeeper chau ma chon chun zomin cool setin Everton goalkeeper apet khuma a goal tok hle second half minute samsarina a Everton hian Dewsbury Hall mangin goal khat an khung velea diagonal ball thazet atangin chance an neya nai takatangin Dewsbury Hall hian apet goal ani London Marveng Club langsar jingami Tottenham in an mi khwal Fulham an he zawlova he match hian minute lina leka chang tu nei lovin penalty area pon atangin keni tete Fulham player in thazetin apet goala minute rugna Fulham long ball kal zela Spurs goalkeeper Vicario an penalty area pon chua sanin ball achanga pet out mai thei tura pet out du lovin harsa chungin apet chuak lui rama pet chuak thatok lovin Fulham in an chang chun zoma ball changtu kingan Harry Wilson a pass zui Wilson hian khomwang lovin mual dinglam sir line bulatangin akemhan thiam avelamin moizetin apet kwal luta goalkeeper ven lo goal ruaka a goal chiang hle Fulham hian goal ni an khung nuwa goalkeeper thlenga paltlang tum nei le bokin Tottenham defender Mickey van de Ven an thazeta atakel man lau awangin Tottenham hian an chua belta lo hlawa farsa fa Tottenham hian goal thum an chua tling teu hle second half fa Tottenham hian na zokin an nora Kolo muani mangin goal an khung hal teu hle bok anu minute somnga pakwana ero an khung tange nge a Mohamed Kudus mangin an sipuran su then he goal hi amoi hlea
barkwal ne na tanga bola mu a oma siam rem ngalin bol voi khat chau asot man tia kudu sian ake velamin top corner a pet luta Fulham goalkeeper in khoi fu man Marcela golpona bol chuak turin atiper zawlawani heminu hian barkwala tau a gol te hle boka Fulham striker Messi-a'n goal line shru la tangin atau chuak man shama annuwa kolomoni an hun tha a khoral le bok Tottenham hian ball an chang tam zoka goal shot po an nei tam zok daya ma se Fulham laka amor an bok that theilo an tuar Fulham hian goal ni an nei nuwa goal ven konga team angin an tang rual hlea an hlotlin pui zui ani Manchester City in an mi Leeds United an ne zo lo teu hle he match hian in khel an tran deuh chau tia dinglam sira Matheus Nunes le Bernardo Silva ten Leeds United tlar nung an thiat moi hlea Nunes hian cross ball thazet nei zuin Phil Foden an ake velamin chiang zetin a khung zuya City hian hun tirte a ma an hroi ngal der ani heminu hian City bokin khung bel lein Josko Guardiola mini somni pangana an ma hroina bel cha corner atanga ball kala O'Reilly le Leeds United goalkeeper in ball an tipera Josko Guardiola nai taka tangin apet goal ani City hian mini somni pangana sinhi fine ma an hruaya olsam taka chak tura ngai an ni ma se Leeds United anin siam rema ball changtlem jong ni chungi mini somli pakuana a an sipur an su thena Manchester City in right back a an man Matheus Nunes an ball pass sualin heta tang hian Leeds United in an countera Calvert Lewin an ball a chan nuwa City defender Josko Guardiola din khalin Matheus Nunes an aron nai chil man boka ma se Matheus Nunes bokin ball tiper sual lein Dominic Calvert Lewin an nai taka tangin chiang setina khung thei pha Matheus Nunes an azonin tum ni ati suala City hian goal an chua pha na ber ti thei ani heminu hian Leeds United goalkeeper ball pet chua atangin City penalty area a Leeds in ball anin passa Dominic Calvert Lewin laka Josko Guardiola a fall zui bok hei wang hian penalty a choya Leeds United tan City Academy a inzir thin mecha in penalty hi petin Donnarumma an dan sak Marcela aper hi mecha bok hian chiang zetin apet goal zuya mini samruk pariat na a team pahnih te hi goal ni ve ve nein anin tluk ta chi ani heminu hian City hian North Sunzom zelin chakan tum hlea ma se golero an nei bel theilok lo mini samkwa pakhan na additional time a substitute player Serkian penalty area a ball lu puin Foden a pasa Phil Foden hian rang taka asiam rem nuwa harsa deuh to Marcela ake velamin a thruai man shama apet goal moi hle City khelmuala pungkhom fence out thompo thatakani heminu hian goldang lu bel talovin Manchester City hian point hum an hlo chuak ta sham heme cha hian City tan Erling Haaland a fulo tlon thak ani bera chandam tu Foden le substitute player tangkai Ryan Sergi omlo sela City hian point hum an hlo chuak kher lo mai thei Leeds United hian ball changtlem jok Marcela antinek neka City laka chancha an chang teu hlea atopa an van doi ta ema point an sual chuak zo ta lawani ti hian English Premier League season kalme ka te bula ma hroi tu Arsenal hian khat som pahnia point somni pakua an neya pahnina Manchester City omin khat som pathuma point somni panga an neya pathumna Chelsea in khat som pahnia point somni pathum nein Palina Sunderland an oma kai thar team hian khat som pathuma point somni pahni an nei tling der to pangana Aston Villa in khat som pahnia point somni pakhat nein paruna Crystal Palace point khat som pahnia point somni an neya anni team paruk chau hi season kalmek English Premier League ka point somni nei tling om chun anni tugin zinga in khel Inter Miami result de be bomte kan soi kai ma in zan in pathiani zana in khel turte hi soima sata ila zan in pathiani zana hian zantir lamdar nga le achan vea English Premier League ka Crystal Palace in Manchester United an mi khwaldona Darsari le mini samthum panga Aston Villa in Wolverhampton mi khwalin Nottingham in Brighton an mi khwaldon boka West Ham khelmola Liverpool an lenglu don bok zan in Darsoma London club lian jok ni inchu Chelsea le Arsenal te anin machon don boka Stamford Bridge Chelsea khelmola anin khel don ani La Liga a in khel tur lang sara zan in zan lai pel dar khale chan ve hian Girona khelmola Real Madrid an lenglu dona Serie A in khel tur lang sara Darsari le chan ve a Pisa khelmola Inter Milan lenglu tin dar khale mini sompanga a Roma in champion lai Napoli an mi khwal don bok Germany Football League Sangbar Bundesliga le France League 1 te po zan ina hian an khel chun zom don ani tugin jing khan USA a Major League Soccer season kalmek khel chun zom niin
Eastern Conference Final a Inter Miami le New York City anin machona goal rukte meu alut he match a hin Inter Miami hi gol nga gol khatin an chaka Miami tan Allende an hat-trick siamin minisom palina minisom ni pathumna le minisom red pakwana goal khunga minisom ruk pasarina Silvetti an Lionel Messi siam sakatangin akhung bel boka minisom red pathumna Segovia an Jordi Alba siam sakatangin Inter Miami gol nga na akhung bok he match a hian Inter Miami hian sinhi faya ma an hruaila in New York City hian minisom thum pasarina hak mangin gol khat an khunga ma se New York City hian gol an khung bel theitak lo awangin Inter Miami laka hian gol nga gol khatin an Tlawm ani he match a hian Lionel Messi-a'n gol khung lo ma sela assist tum khat aneya Jordi Alba an assist tum ni nain a thaw hlok le bok he match hi Eastern Conference Final ani awangin Inter Miami hi Eastern Conference champion anita a David Beckham club hian ama a an la thlen ngai lo thlengin an club chanchina avoi khatnan conference champion anni USA a hian team in el zong hi mun nia an thena Eastern Conference le Western Conference angin chuta chuante bula asang bera a morbok vevea Eastern Conference le Western Conference League te bula pakhatna a morbok vevea point nei tam jok team MLS Supporters Shield winner puan thin niin League Round Big Champion anni tina niya hetiang hi season masa khan Messi hawin Inter Miami hian antong toa champion no moyan choi tun season a ero Supporters Shield winner hi Philadelphia Union anni conference pahnia League Round an khel hi regular season anti thin boka he regular season azo hian knockout round an khel chun zom thin ani heta hian Eastern Conference le Western Conference a chethazual team pakwa ve in elna hi khel chun zomin knockout a hian kong ni an siama kong pakhata Eastern Conference lam team ho zong anin chingfela champion an zong chuta chun Inter Miami hi an champion ta a kong le lama Western Conference ho in chingfel ve thungin chuta chuan Vancouver Whitecaps an champion ve thunga ti chuan MLS Cup champion ni turin conference pahnia champion team Inter Miami le Vancouver te hi final a anin machon don ta ani he MLS Cup champion hi USA League sangber MLS champion team ti in soithin an nia chu Messi le Inter Miami hian voi khat chakin an tong theidon ta an hnai ta hle champion theidon takmo December ni ruk in rini zan lai pel dar khata final match hi an khel don ani Inter Miami hian Messi an nei ma in champion no moyan choi ngai lova club name le to khir lo tak point box ang deuh hiala ngai thin an ni ma se Messi an lak lu nuwa an din mun sang kokin tuna chon Inter Miami hian champion no moi pathum lai an choi tling ta dera Messi an nei nu hian an hlotling hle League Cup Supporters Shield le Conference Champions Trophy te an choi ta dera bel thei turin din mun thataka an la ding zui bok Inter Miami hian Messi a sum tam tak seng ma sela suma lei theilo Messi mangtang kain an tong tanuala ming than na lotlin na le ro pui zual na Messi an la lut hi an tan chuan ang club chanchina transfer fu ber ani der to ani hetiang ani theina tur hian Messi hian Inter Miami a hian kumhni le achan ve chung chau hun ala mang ti ngai tua phei chuan Argentina superstar ngong chhuat thil te hi faklo theilo aro pui ti lo theilo ani ole khatichin kha tun tuma kan ti chhuat the chin chu ni ta sela naktuk lama zan ina in khel chungchang te abe bom lam te ti chhuale kan tum do nia